بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدري قوم واحدكم قصواني الله سبحانه وتعالى يسوف التوترين الغفور الغفار الغافر مي اسم فرتكابه. إما فهم قوم واحدك نكتة كي الله سبحانه وتعالى එකලාංගේ අලුතකුන් ෆාප කුරමුන් දාහිඳුගස් එකලාංගේ ඒ අලුතකුන්ගේ මච්ච ඕගාවන්ත අදි ඒ අලුතකුන් ෆොරුබ්වා දෙබ්බා වංහනා කො දෙබ්බා ඒ අලුතකුන් ෆදීහෙන් නුකුරබ්බා ලහට්ට වරස් කළා. ඒ එබෑ මිහුන් එකලාංග හදරත රුජුවේ අවමුගේ මතිවරි මක්සද් أقوم دنبين الله سبحانه وتعالى ميهكو كرا فافي إم فرتما ميهكو فافي كرا حالتوغا إكلانغ إنا فضيه نكربا فضيه بني ميها عمله أدي ميها توباومغ فرصة إكلانغ دبويما وسي فرصة بينو نوهفا إنا توباغ مغو مون أمبرادا إنو باكمغا دميهورمغا مغو خياركو فيكمغا وانا بدين الله سبحانه وتعالى أي إنسانكو إيناك عملته سبب فضيح كروفان. एक मिसाल रगम रेग वाहद कफान की तो कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला तौबा के मौजू का बयान करवा फा इम उम्मीदी आयत की उम्मीदी इन आयत की कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह إن الله يغفر الذنوب جميعا سورة الزمر के फंसास तीन माना है. मैं आयत को माने कि कुल कलेग फन विदालवास या इबादी الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إبامه ونفسك فافين إسراف كفاوا تمن رسكلا غلطكون لا تقنطوا من رحمة الله تبامن الله برحمة ما يسنواش إكلام رحمة أميد كنا نلاش إن الله يغفر الذنوب جميعا هم كشر الله سبحانه وتعالى هريها فافي فس توبة وجهكم قانما هريها فافي سكلام فس إنه هو الغفور الرحيم هم كشر إكلام جي جين جينهم فافس سوا ඕගාවන්ත රස්කලා විතංග දේ ඉස්මු ෆුලන් එවණි ආස්ස ෆර්තම ඉස්මු ෆුල කි අල් ගෆූර් දෙවන ඉස්මු ෆුල කි අර් රහීම් පුරින් අවු මුදෙන්නවින් අල් ගෆූර් මේ ඉස්මු ෆුල අර් රහීම් ඉස්මු ෆුල එකුගා වරගිරන් කි කුර්ආන ක බයන් කුරා ගින ගිනෙන් ෆාෆුස්සවා ඕගාවන්ත රස්කලා මේ ආයත කි කුරින් දෙන්නයි ෆදේ අලුතකුන්න එම්මෙ උම්මීදී ආය එබෑමෙ හොන්න කි අබදු ෆාෆතක අරාගෙන බයිකම් ගා වී හිඳුගා الله سبحانه وتعالى وني أعلتكن نداء إبواف إكلا أعلتكن مخاطب كراف يا عبادي تمن رسكلا أعلتكن علمور بدار وني مي آياتك الله سبحانه وتعالى إبسميه كراف فافك جواك بيان كراف إنه إيه وكم كرامي هنّه إيه مغفرة مي هنّه إيه دوغهدا مي هنّه إيه زينة كرامي هنّه مين إبس فافك جواك إفافة قهلورنا مخاطب كربيرك بيان كرافين إبرة ما عامكو ما بدك إكان شامل كراف الذين أسرفوا على أنفسهم إبامهم نفسه كفافة إسراف كفام إبامهم نفسه كفافة إسراف كفام إم إسراف كرمكي أو من نجى كم كم سيجا حد نتّي ميكين إسراف كم كم سيجا حد نتّي ما هي ميكين إسراف كرمه هم الذين أسرفوا على أنفسهم
ebame go nafsutaka faafa israf koffa wamin adi israf koffa mihunge wahake kalanga siwakurwa fani qul ya ibadi ebame hunge nafsutaka macca faafa israf koffa wa timan raskalanga alutakunna kalege paano angawas amusulaki mihege haggaka mihege aragem fikam gawanama amusulaki emiheka mukhatab kurayruga nurangalu sifega mukhatab kur timange haggutaka aragem fawa makaruwerinne hiletterinne timange macce doghoda fawa nubami hunne nuniyam uredi fawa uredumuge sifega zikr kur algon me insanun kura mukhatabennu mike timanna nokiyamanteri fawa timan dobiwa sifega zikr kurumake a musulukum balal Allah subhanahu wa ta'ala ebame go nafsutaka faafa israf ko fa mistakum zikr kurabani timan raskalange alutakunne wahi kura qul ya ibadi alladhina asrafu qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ebame go nafsutaka faafa israf ko fawa timan raskalange alutakunna kaleg faanu vidal was la takhrutu min rahmatillah tibame Allah rahmata med ma yusnu wa shakalang rahmatu ummid konanulas ek mane ki faafa ginewegen faafa boduwegen faafa takurarwegen ekalaange ameduga ekalaange faafussana kwamaduga ummid konanulas mihegge ikhlas ser niyatay maqsad ojjiya enage tedurikama wafatirikam Allah ga hadrata ebo rujum ga ojjikam ga wanama ena koffa faafe kitem gina faafe ekkum ga skitem bodit faafe ekkum ga skitem bawar far takurar koffawa faafa ekkum ga winames Allah subhanahu wa ta'ala ngoni إن الله يغفر الذنوب جميعا هم كشر الله سبحانه وتعالى وريها فافتك بسر إنه هو الغفور الرحيم كلام جاي جنجرين فاف السوا أوجا وانت أسكلام لما دزيت ريهم أقوم مي استغفار بابوجا واحدك من دائروجا الله سبحانه وتعالى إكلام ديت وانت كما فضل وانت ريكان आम कुरबा फवहिदुगा मी आयतकुन दलील नुकुरे फहरगावस इंसाना कुरा नुबा अमल तो जिम्मा एना नगनु जेनकम कोम इंसाना कुरा नुबा अमल के जिम्मा के नो फलन जेच एना नुबा अमल तो फतुगा लियवेच ए मीस्तकुन लोमतिंग एना वंहनावे कुरियस अदि फालुगा कुरियस अदि मिजमानुगे तफातु वसीलतकुन මීස්තකොන්න නේගේ සිරු නන්නමුගා වගු account තකුන් කුරියස් ඒ ලියවෙනි හැම F4 මානේකේ ඉන්සානා කුරා කොම්මේ කමෙක් ඒනාග නමුගා හුන්න එච්ච නූනේ හැම කෙනේ ඒනගේ ෆතුගා ලියවෙනි ඒනාග රස්මී නමුගා ඒනග අයිඩි ගහුන්න එච්ච නූනේ හැම කෙනේ ඒනාග ෆතුගා ලියවෙනි ඒ කොම්මේ නමෙග්ග ලියුනස් කොම්මේ ෆත වගු ගොතක ලියුනස් එමිහෙ ගතුන් කුරා කොම්මේ චිලියා කොම්මේ චෙන්ගම ඒනාගේ දෙකොණ්ඩක තිබ්බාද මලායිකතු ලියුවා හොච්ච වෙජ මෙවුන බෑච්ච වෙජ ඉන්සානුන් කුරිමච්ච ඒ ඔලවාල විදාන ඉන්සානුන් එහෙන් ගොතගේ වංගනා කුර දෙන්න මෙස් ඛියාමත් දුව ඒ අමරතෝ ෆතා එනා කුරිමත්ලා රෝග එහුරියා එච්චින් එනේ ෆෙන්න ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فين هلوان وين قيامته فترى المجرمين مجرم أن يابر كافر منافق أبيهم في النار مشفقين مما فيه فتوغا تكتشا مدوغا كمبرو بيروتي فوات أبيهم كفا عملوا تفتوغا لي فوات أبيهم بنان مي كمفة دفتين තිමම්මගේ මච්චන් හොරි හලාකේගේ බොඩකම නිෆතකි කොම්ෆද ෆොතෙන් හි මානේ කියා ෆුරියම කියා අමලුතකේ ලියවි අලගොන් අලුමෙන් ඉන්සානු කුල හොරිහ අමල තිමම්මෙන් කුල හොරිහ අමල ලියයිෆාවා ෆොතකේමි ලා යුගාදිරු සගීරතන් වලා කබීරතන් ඉල්ලා අහ්සාහා එෆතුගා දූනු කුරවා එබ්බෙස් චෙන්නෙත් වාගේ දූ කුරවා එබ්බෙස් චෙන්නෙත් ලා යුගාදිරු සගීර කුඩකම එබ්බෙස් දූනු කුරව ولا كبيرة بڑکو بس إلا أحصاها ليوفا فانو نوا إبسچين إفتوغا إبامهم كل عمل النت
kude jes do kurai pan bodo jes do kurai pan wa wajadu ma amilu hadira ibami kula amalutun hadir we hutta efotuga lifa hutta ibami deke wala yadhlimu rabbuka ahada kalege pan gardes kalange ebbes farataka aniyawari bodiye nugannave egmane ki efotuga en noliyakame o en nukurakame life nunna adi ena kurikama noliyes nunna adi kurikamen evvara bodoko kurikamen evvara kodoko ennes nunna komme kames ege minuga ege minbaruga liwafuna em Allah subhanahu wa ta'ala ginegene faafu sa wagawan taras kalang ham yaku insana kura amal kalange jaza debane e amalu tangena qiyamet do deke ham yaku ga mi mawduga faahkolun je nuktai kid qur'anu ga bayin ayatoga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kura bafe waki bayge faafa ekalang nufussawanwa سورة النساء ستة فاستولس هاتي ستة فاستولس أشيك إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إن الذين كفروا هم كشر كافر منهم وظلموا أدي أنياب منهم كافروا أنياب منهم كافروا شروق منهم لم يكن الله ليغفر لهم الله إكبامهم فافة النفسهم ولا ليهديهم طريقا أديبامهن إكلاغ تدمغ ندكوا إلا طريق جهنم خالدين فيها دائمي قتقا دمت بني نركاغ مغفية وي إبامهن فهيوغن داني نركاغ مغ وكان ذلك على الله يسيرا إكن الله سبحانه وتعالى نهانو فسيه مگم وا کمکم گاوي سورة النساء ستة تيري سبوانا آياتوا إن الذين آمنوا نمكشورون إيمان به ثم كفروا دين يفو كافر يميو إيمان مفوق دين كافر إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا إيمان مفوق أنكا كافر أنكا إيمان به ثم كفروا أنكا كفر به ثم ازدادوا كفرا دين يفوق كفروا إترو نباكن تتكو إجماني كفروا إبامهم الدفانا لابس إيمان به كفروا إيمان به كفروا كفروا أنكا ඒකතු ගදෙමිති බි හද්දුෆාන කොස් ඊමාන් වෙ අනෙක්ක අලොන් එඹර ඊමාන් කමක එබෑමෙහුන් රුජූ අයන්න කුෆරුග එබෑමෙහුන් හද්දුෆාන අලදී එපද මෙහුන් ලම් යකුන් ඉල්ලාහු ලියග්ෆිර ලහුම් වලා ලියහ්දියහුම් සබීලා අල්ලාහ් එබෑමෙහුන් ෆාෆ නුෆස්වා හුට්ටේ දෙබෑමෙහුන් එකලාගේ තේදුමගෝ නුදක්කවා النساء سال سبنا يتوغا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكشر الله ekalaange shiru kurumga faafa no fussawanet adi enum faafa ekalange iradu kurabi alaka fussawe waman yushrik billahi faqad iftara ithman azima makashurun allah shiru ko fimiha ena evani allah ameduga dogwegem bodwegem ba bhutane hadaf me ayattuka me deha koddini ebame hunge faafa no fussawanaka ebame hun atedno gunu dakkawanek adi ebame hun narakage daimad mitibene ema kuri galagum bayam me kuri ayat ei Allah subhanahu wa ta'ala huriha faafata ke fussa wahakya adi mi ayatto ge bamem faafata nufuswana wahakya mi de baawatu ge ayatta ge visnar agumna benge islam deenu ga saaf ko soriya ko enge asasen ei miha ge faafusseu ma nufusseu ena ge maghfirat bina efawani ena ge islam kama iman kam ge mach ek mane ki iman kam ge magu khiyar nukura miha ka ekalang ge faafe nufussawa ईमान कंग नेम्मी है के बस अमल अल्लाह कबूल नुकरवा एना मारुवेगन दारु एने की तौहीद का हुल वरिकम गानुवानम एने की इस्लाम कंग उर्मी है कम गानुवानम एने की ईमान कंग उर्मी है कम गानुवानो दिन एना ए फावत फुस्सेने बस गोतने ईमान में काफर वे दिन कुफर का देबिगो मरुवा मिया शिरको का मरुवा मिया एक माने के ना मरु एवनी इस्लाम का मती एनुने इस्लाम का मती का मरुदा मीहा देंगु रिफावतन अल्लाह सुब्हानहु व तआला फुस्सवा एकम शिरकु का मरुवा मीहा है कि मुस्लिम एनु बोर शिरकु का मरुवा मीहा है कि मुस्लिम एनु हम बिचाम इस्लाम एनु ने न फाफ फुस्सो मुगे फुर्सत एनु ना हम हम दुनिया का देना हुटस एना ईमान कम का मगु खियार नुकरा को वेजियाम एफदा हालतेगा एना अमलतन अल्लाह कबूल नुकरवा नेम्मा मीहा ईमान कमा इस्लाम कमा एदी होरे फाफुस्सो मगो खियार कुरा कम गोवान म कोम्मे मिहे के फाफिस अल्लाह सुब्हानहु व तआला फुस्सो एकम फाफ नुफुस्सो ने
ඒනාග නොබෑකම නෙග්ගානිකම ඊමාන්කම ඉස්ලාම්කම මග ඛියාර් නුකුරාකම වෙජ්ජියා දෙන් ඒනාග එබ්බස් අමලෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා قبول نكروان أي ميتان قام بيان كربا فا آية مرادك سورة الأنفال وتريس أفضل الله سبحانه وتعالى وحي كرافني قل للذين كفروا كافروا ميستكون كليك فان ودار واش إن ينتهوا يغفر لهم إبامهم يتبع كفر دوك إسلام بجكم قوانما إبامهم فاف الله في السؤال دبا يغفر لهم ما قد سلف أدي إبامهم قصة وهريها كمن الله في السؤال دبا وإن يعودوا إبامهم يمر كفر قصيا إيمان الخيار نكفيام بس بولا لا جهة فيام فقد مضت سنة الأولين فهي إسه قصة ميهم إجمانه كي رسول بيكلون دعوة واسه دعوة إيمان نو ميهم نعمدوغا الله كان كره بيجبن يمن فنيفه إبا من قوم تنغلا كره إبا من عذاب دبي إهم إيقوتا شيء ميهم نسكنت كره إكم إبا ميهم كفر دوكم إسلام كم مغان آسيا يغفر لهم ما قد سلف إبا ميهم إسه قصة وهريها فافتك الله سبحانه وتعالى فسوا دبان إما فسوا ما نفسوا نقطة كي إبا من كفر قادم تبما إسلام كما ينبري أوما إما إسلام كما آسي كم قوانما إبا من فافت فوه إنكما كفر قادم تبما كفاف الله سبحانه وتعالى نفسوا عن أي مي آية توقع إبا بسول مرادك إما إكلام أوريا فافتك فسوا واه كبسول توق مرادا مدنة بسول تك هاجي توقع فوش أرمن نوع تا واه دكيوني ده كم جوا हम एक और फाह को नबे नुक्ता है कि तो कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरान रसूल में फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा फयकलांग इराद कर बि अलक फाह हुसवे अद एकलांग इराद कर बि अलक अजाब दे एहम बिमा फाह हुसवे माय अजाब दे मकी मीहे को बुनफाने इब्बस असासे के मच्चा उन्ना का मेनूने अल्लाह इरादु करे मफुस्सा एकलांग इरादु करे में एक अजाब दे वाफा इब्बस साले के हेंग उन्ना का मेनू ऐ फरतम नुक्ता है कि अलगोन में यकीन करन जे हकीकतें अलकं अफू करे मा अजाब दे मकी अल्लाह सुब्हानहु तआला के इरादु फुल तेरे के हिमेने कम एकलांग जात फुल को मच्चंग इब्बस मिहे का लाजिमन नुकरवेने वकी मिहे का फाह फुस्सा वकी में रहमतुल्लाह एक माने के होरिया के में सिंगने एकलांगे इराद फ्लोग तेरेगे एकलांग रहमतु के अमर फ्लोग तेरेगे एहन में बस फ्लोग मुराद है कि एवस मिहे का अल्लाह सुब्हानहु व तआला फाफुस्सार में एमिहे की फाफुस्सुम के सिफत हुरी ए अमर तो का देमी हुरी मिहे कम गवामी अदि मिहे का अजाब देवाना में एमिहे का अमर तो सबुं ए अजाब हग्गवामी ए उसूलु एकलांग इराद करे वाला फाफुस्सवे इराद कर अलग अजाब देवे बसु मुराद के फारगा एब्बिस काला कबूल करवे असास नेति एकलांग अलत कुन्ना मेदुगा एकन तो कुरबणी किनु अल्लाह सुब्हानहु व तआला एब्बिस का अनियार वडे नुगन्नवान एब्बिस नफ्स का मेदुगा बेइंसाफ मुआमलात नुकुरबान वला युद्लमून फतीला फतीला के मिंबर व यसबा में होना बेइंसाफ नुकुरन फतीला है कि कदुरु के ओशा कदुरा देते रे में तुनि तुनि फशल ऐ फतीला ऐ अरबिन दन एम तुनि एम कुडे ते में देखे चंगे फतीला कि वला युद्लमून फतीला ए मिंबर विस एबा में होना बेइंसाफ नुकुरे कितन में कुड मिंबर नमस एक माने की बेइंसाफ नुकुरे एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला आलतकुंगे फाफत फुसोनी एबा में होगा अमल तो मच बिना बेफारक अलगमन बेर बुशुं एबे एक फाफत नुहसवा नहीं वा में एक फाफस अल्लाह फुसवा फने लगी तो गावा ईमान तरिकमा तकवा और कमनु ते दोरिकम के सो फाफे बोडो एक नुहसवा न फाफे नोना डकम नुक्ता है कि एने के खलास तरिकम एने के ते दोरिकम अल्लाह हजरत का एने गोन बीरवती कम के सिफे एकलांग हजरत के एने फाफु से दन्नवा दिनो मुगे असलु हकीकत मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराक पुन वारदंगा सवे कुदसी हदीस का अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रत रिवा कुराफनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरवी अज़नब अब्दुन ज़ंबन अलकु फाफेको फ़क़ाल अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ंबी एना अलग रसकला को में अलग फाफत फुस्वान में फदेन दुआ को फियम फ़क़ाल तबारक व तआला अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक दुआ या जवाब देवा वही कुरवाने अज़नब अब्दी ज़ंबन तिमरसकला के अला फाफेको फी فعلم أن له ربا يغفر الذنوب إينا إنك كشور وإينا فافو سوا كلا كودي جنبك إنبعن تاينا دننا ودي ألو ورس كلا كوي
ميلا كفاف كرويجي ميلا فاف سوان فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب كرا فافتك فسوا أدي كرا فافتك عذاب دبوا كلا كوينه بودي كبوا كعينه بينجي أي مي دكان نيجي ميه كفاف سيدنا دنوان دكامكي كوبات تيمان كرا فافه تيمان عذاب لبينه كان إهم بي مفاف فسوا كاي دنوان جينه كان إهم فاف فسوا كلا هم إهم عذاب فافن تيمان كرا كمك عذاب الله ديو فانه كان قبول كرا ميه كفاف سيدنوان එහෙම බීම ඒන කබූල් කුරේ ඒනේ ෆාෆුසා කලක වඩි ගෙවා කන් ඒන කබූල් කුරේ ඒන කුරා ෆාෆාග අසාබ් දෙවා කන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙන් හදීස් කුරබනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුද්සි හදීස් වහී කොනේ ثم عاد فاذنب දෙන් ඒන අලුන් අඹුරා අනෙක්ක ෆාෆා කුරේ මිතාංග මේ මුරාදකි අලුන් අඹුරා කුරින් කුරි ෆාෆා රුජුවා කෙන්නු අලුන් එඹුරි අනෙක්කාව සෙන ෆාෆා කුරමාන කේම් ෆාෆෙන් ඒන කුරේ අලුන් එඹුරි අනෙක්ක ෆාෆා කුරණි فقال اي رب اين ابوني علوك برسكلا كوي اغفر لي ذنبي ميلاغ فاف ميلاي فسوا دباندے فقال تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى دعاء جواب ده وحي قربان عبدي اذنب ذنبا تمن رسكلا على فاف كفي فعلم ان له يغفر فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ඒනා එංගිජ්ජේ ඒනා ෆාෆුස්සවා කලක වඩිගෙන් වාකන් අදි ඒනා කුරා ෆාෆෙන් අසාබ් දෙබ්වා කලක වඩිගෙන් වක් ثم عاد අනක්කාවස් ඒනා ෆාෆේක එම්බුරි ආදේ රුජුව වෙනක්කාස් ෆාෆෙන් ඒනා කුරේ فقال ඒන දන්නවේ ඒ රබ් අලුගේ රබ් اغفر لي ذنبي මියලාග ෆාෆුස්සවාන්දේ තිම්ෆාරු මියලාග ෆාෆුස්සවාන්දේ فقال تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى جوابك وحي قربانه أذنب عبدي ذنبا تمن إله على فاف كفيه فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب على ينجي على يفاف السوا كلك وديهم باك أدي على فاف ين عذاب دبا كلك وديهم باك على فاف فسوا أدي فاف ين عذاب دبا كلك وديهم باك على ين بينجي اعمل ما شئت فقد غفرت لك تبا بين عمله تبا كوريس تبن رسكلاغ تبا فا فسوا دبا فيم بيتاغ مراد كي فارق وسينا توبه مفوغ دنگene بينو كم قراش كينو اك مراد كي اينا كورين اون ريگ دندي فدين انسان کو توبه مك مانے كي اينا توبه مفوغ اينا ملائكتك بدلو منو اينا ما انسان گوتو گهුන්නාන مانے كي توبه مفوغ اينا معصوم ميه كنواනේ ඒ තවබාව ඉෆාව උනේ එහෙම් පාප සේනාම කුරවි දානේ කුරාෂක එනකම කුරවි දානේ එක මිතාංග මොරාදකි ඒනා ෆාවතකු එක්කිබාවුගේ විෂ්ණු හුරේ ඒ ෆාෆෙක් කුරවේ කොම්මේ හාලතෙග්ගා ඒ ෆාෆෙන් තවබාවුගේ වාහක දන්නවා හුන්නා කමුගා වානව අල්ලාහ් ඒ ෆාෆත ෆුස්සමුගා දෙනෝඩි ගන්නවා අවදුස් නොක්තයකි හේකමුගා දෙමිහුරු ෆාෆතකු දුරුමුගේ විෂ්ණු හුරු हम आया को फाफे कुरेजम तौबाओ फाफे कुरेजम तौबाओ एगोतुगा एन इस्तिगफार को दन्नवा हुन्नहा हिंदको अल्लाह एमेग फाफत फुस्वा दमुगा देबोडी गवाने गमा फारगस कुरिंग आउन दन्ने फदे के सूफी मुना किसाब कद्यामदें फाफे कुरियस नुलेवेने हिसाब दनी किनु एना एहकमुगा देमि हुन्न ने फाफत फुस्सोंगेदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदरतुगा एना दन्नवा لبدي زيتري أقوم مي اسم فلا إمام بومك أثر تك أقول بلالا روغا مي اسم فلوك فرتم كونوك فينن غوري أثر دنيا كم اسم فلوك أثر تك أقول بلاليس أقول من فاها كوربينه بارب فالوكم بدو غتيغا مي اسم فلوك أثر أقول من فينات مثالك أقول بلمايغا كوري زمان توغا إمتن هلا كوربي فافتم مي زمانوغا اسمي وني عامف لوتو باغا ميون اجنسو غولون انگي ايت قران کے ميون ہلاک کر سبب کو بلان کرف ميدو بين الاقوام مجتمعوا گوال وے حقکم گا افاکم ميدو لدن حياتن කුරීග වෙච්චම් ෆොරේගෙන් වංහනා වෙගෙන් නේද එයි කවුමතකෝගා ගානුනේ උසෝලුන් හොද්ද කුරේෆාවා කමෙක්කම අදි රීතිකමෙක්කම ඉස්ලාම් මුජ්තමවතක බැම්මේ ගොම්දේ ඉස්ලාම් මුජ්තමවත කීල් කුර්ආන් ක සෝරියක බයන් කරා ෆංගර් සදි එයි
طبيعي قلت مردار كم كم قوي هندو بس إنسان أك فطرة خلاف كم كم قوي هندو بس الجنوارهم بس كرا كم كم قانو فيروس أو من ترى ميسمي إكام قومد أديرهم بس بدي تفافت إك مجتمع توقع عم فهمون إهن نمس الله سبحانه وتعالى أمم هلاك نكرم أمة عام وقوبات نفنم أدي إفاد بيسميهم هلاك نكرم بتبي دنيا الله سبحانه وتعالى ذات فلا فرسار كرمهم بس نبي صلى الله عليه وسلم فرسار كرمهم سے فرسار کے بولے الله سبحانه وتعالى كي القرآن وحي كن ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ميستكم كلا فافا كمچ الله إبامهنا عقوبة دبوانا ما وقتو دنيا إبامه عقوبة دبوانا ما ترك على ظهرها من دابة بمتيغا هنگا بيغا أولي إبسيچه كلاغ دونو كربي وريها چين هلاكو فناوغا هنگجاس دنيا إفو مفرجا بين إكو فنوغا هنگجاس بمتيغا كرا كم فافا كان الله عقوبة دبوانا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إكام كبامهم فاسكر الله فيوني إلى أجل مسمى دوس كنيل فا مدة قيام الدوا يدوق جزاء لبن فإذا جاء أجلهم إبامهم أجل أستيجكم قوانما فإن الله كان بعباده بصيرا فيما كشر الله سبحانه وتعالى إبامهم إكلام أرتكم عملتك عمدك فريها ما بلا وديكم بارس كلام عملتك جزاء لبن إنما سكلام أرتكم مولك دبني إكلام أرتكم مولك دبني إكلام حليم وانترس كلام كم قائم الحليم يسفرك مشارع أو من باني كيادي في خوفا مدو رس كلام أرتكم مولك دبا إبا من توبة رجوع متى كيف دمهم وسيمبري الله ما قاسي كم قانا إبا من الله سبحانه وتعالى توبة له مي أثر كي ورب بودا أو بنا فينا صفة كونوغا إكلام أرتكم ترين إكي فرات ورد من ده دوغا سفرات كإكلام نيومت دبا أقول ما إنسانو عمل بلا لا فيكم قانا إنسانا كم مسيو فلان هيغو توغا إمام وكم قانا ما إيه إنك كشور وي الله سبحانه وتعالى ديلتي وانت إكلام فضل وانت وريك أي إكلام دبي نيومت حتى بس نيومت أقول من دبابا نيومت أقول من بينهم كرني أما ياكو أقول من نيومت كفروي ما الله سبحانه وتعالى فاه بوسونيس أقول من ديبس يشنك أقول من نفاه بوسوم لا بوتي سكلام يك سادة نقول تقول مسلم الله كتير منوباس الله كتير مهويس الله بزاد فلك كرا أسر نونا نبيس الله سبحانه وتعالى دينتي وانترس كلام كلام دينتي وانتكم كتانا وسكم مي سيفرم أقول من نجى كي القرآن الله سبحانه وتعالى هي كرا فوني إن ربك واسع المغفرة هم كشرون كذلك فان ورس كلام جي فافوسون تانا وسكم بارس كلام فافوسون تانا وسكم بارس كلام كورين السبايا مدي آية يا آية كيسون مراد قاس سوايت الله سبحانه وتعالى هوريا فافتا فسواق أدي هم كين فسوني كينو كلام جي ديلتي وانتكم كتيرجا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات توبة إيمان توبة يوم القيامة في إبامهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إبامهم نبأ عمل التقائب فرق هي عمل الله سبحانه وتعالى إبامنا الدب إبامنا توبة بج نبأ بجنب بعد دفاع دكتور مفوقس توبة بجيام هم يكون فاه فسوني كينون أدي كيتا إينا هي عملتوه فتح إينا كريف نبأ عملتك إبرق هي درم يا سواب الله سبحانه وتعالى ليه دبا درم دبا إبامنا عفو كرم فوق هم اسمه فلا إمام وميها نبأ دزت ريهم فهرج جالس الله تبا نواك الدبا فنواك الدبون أي فافعك دمي هرمك سوبكم كا نهدا إينا إنجي إينا فافا كوربندا إن إنجي الله إنا فضيه نكرباكم إهم إكلام نواك الدبا فنواك أي فافتوكا دميهورمك وسيلتك إنا هذا كنوا فافسوا كذكمك إكلام ودعومن ده كدني ويهاس أواك فافكروماكو أوا توبة دبا فراتك أبد لبيك تونجي فارجس توبة ونكي فافكرا كنوا إهم إكلام نواك الدبا فنواك الدبون أي
ඒනේ එකලාංග ඕගාවන්තකම් එකලාංග දිරේතිවන්තකම් අවහ රුජෝවාම් වෙන්නේ කන්නේ එකොම් වගුතොකම එන දුනේ දොකම දාන්ජේනි كرت مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرآني إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه تبايا الله سبحانه وتعالى علىكن نيومت الدب من داتن فيني جهيدو إينا فالوجنبا فافعجا دمي هتابس بايمهون ربا كيوموجا دمي هونن අනෙබ්බෑ මිහුන් වියානුදා ෆාහිෂ් කන්තත්ත කුරා තන්තන් හුළුවෑගේ එතන්තනුක වියානුදා කන්තත්ත කුරේ වරත් තනවස්කමුග දුවහකු ඩොක්ටර කන්නෝදේ සාලිස්සාර වීරුස් බොලෙත්තනක කම්පදෙත්තනක රිස්සාවස් දුල එබ්බේකු මිහුන් එබෑමෙන් වෙෆාරත බගුරෝටේ ගුලේරු ඒනාගේ ෆිහාරතන් හම දුවෙත් දුව කුරිය ඒනා ඉන්වෙස්ට් කුරේ කොම්මෙ ඉන්වෙස්ට් කාමියාබ් මුරිහා ෆිහාරේ බරාබර හිඟ ෆාෆාගේ දෙමිහුන් නනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කුරානි ෆාෆාගේ දෙමිහුන් නමීහක إفدين الله سبحانه وتعالى نيومت الدبات انتباه فنيجكم غوانما فإنما ذلك منه استدراج فهي كلام حضرته كلام دبا فوا هلاكا اينا كرمتم كوريغ كودا مهلتك بساري هو اينا هلاك وهنغادا بساري هو اينا هلاك كرمت الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله سبحانه وتعالى مي آية نبي صلى الله عليه وسلم كيوا ويدالو فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء إبامهن دينك فراتم وعضا نسيه الدوي هندان قدون كنتتك إبامهم بولالا جها إبامهم إما قدوك فسادا مغو خيار كوري هندوك فتحنا عليهم أبواب كل شيء من السكلان إبامهن تنوسكم هوريها دورتك هلوم بادبين هيو بگننو فلما نسوا ما ذكروا به إبامهم هندان قدون نسيهة إرشاد إبامهم هندان التالي نبأ فابكوري حرام كم أراغتي هوريها كم دين كفرات دبنا هوريها إرشاد إبامهم هندان التعليم فتحنا عليهم أبواب كل شيء تمن رسكلان إبامهم معنى كي تناوس كم هوريها دورتكين هلواديني إمنا نبأ كم هوت تناوس كم يانني ඒනා හිතන් කරන්නේ තිමන්න එහා නොබෑනම තිමන්න එක රිස්ක නුලිබේනේ තිමන්න වර රංගවල ගෝ මේක මස්සලෙන්නේ නැතේ නෝනියම් දෙන් විකාරකංකම් බල්ලව ෆරාතෙන් මතීගස් නැතේ මිහා නොබෑකම් උන්නරක මිහා තනවස්කන් ලිබේනි කිහා අනේ මා බඩකම මේක නොහිඟේ මීර මේක ෆස්සෝත නමාදු කුර එන වර දති කියවලනේ අර මිහා නොබෑකම් උලරස් අර නුලක් මුස්සන් ජෙහිවා එක්ගොතකි මේක මා බඩ ගෝ හෙන්නේ නැති අනෙකොතකි ඒ බුණා කාලා ෆාහුස්සවා මනේ අසාබ් දෙවා කලකොස් නිති තා එහෙම මෙහෙන්නම තිමන්න මිහා නොබෑකොන්න සුලවේර නුන් එබුන් එබුණා හොරිහා නොබෑකම කුරා මේක මාෂ අම්මුලාක් වර්ත කොන අම්මේ ඔලනි අගේ මුදලා එතබ්දා රෙච් මේ බෝට්ටේ තුණි එංගෙ බෙස්ච හලා කරන එංගෙ බෙස්ච බෝහෙස් නුවේ වෙන්නේ මිය ෆස්සෝත නමාද අපද හොස්පිටල් එක ගේන ඔලනි එහි මන් නැතෙන්නු මුස්ලිමේදෝ ඉස්ලාමුන්නේ මහාලු ගුලනි මේ මිය පුණා එහෙන්නොන්ද එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මෙංගෝනි එෆදෙන් මිහ කුෆාෆෙක් මතී ගදෙමි හුට්ටා ඒනේ හඳාන් කොද්දෙවනි මයි හඳාන් කොද්දින් කංකං එන හඳාන් නත්තාලි මෆලම්මා නසූ මා දුක්කිරු බිහි إبامه النك وعضا نسيهن يبون كنتن إبامه هندان التالي فتحنا عليهم أبواب كل شيء تمن السكلاء إبامه هوريها دورتك هلوبا دفيم حتى إذا فرحوا دين إبامه يلبون تكتشا مدوك إبامه أفاو إبامه بداو حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة كل يكتمن السكلاء إبامه عذاب غيبي هوريها إتشن هلاك وفنت هوريها إتشن بركة نديه අඩියලා ලිසම්බරෙක් මුල හොරියාච්ච හොරියා මුදලෙ මුල මීහා එක්ක ෆකීරෝ නිකමතු වෙච්ච මුල මීහා බලි වෙච්ච මීහා එක්ක මරා කොමත්ලන්ජිච් නූනියා මේක බරකාත් දෙසේ නගනෙක් නූනියා මේ මුදල ගොසෝබුගෙන ගාෆලකම වෙට්ටිගෙ හිඟච් එවසේ නග හලක් දෙන් එෆෝගා එබෑ මේ මායුස්වේ හිද්දති වේ සලාම බාන මගෙන්නේ බයිකමුගා එබෑ මේ වෙගෙන් හැමි දේහකොත් දෙනි එබ්බස් හාලෙක්ගා මීහක නුවිස්නාෂේ තිමාමෙන් නොබෑ අමරතෝගා දෙමිතිබේ හිඳුගා වෙස් තිමාමෙන්ගේ කංකං ෆසේහව ලියවෙගෙන් දියුමකි ෆහරෙක්ගාස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරතුගා තිබෑමෙන් උලේ ගොර නංගලී කි නුනේ නූනියම අසාබ් දෙවා කලක වඩගෙන් නෝනියේ වෙස් නුනේ එන්නම සයි ඉස්තිදරාජ් එයි එමෝක එබෑමන දෙයිෆාවා මූලත් විසාරියව ඒ මූලතුගේ එබෑමෙන් බොඩාව කිබුරවරේ එබෑමෙන් ගා අමිල්ල
ಕಂತತ್ತೆಕ್ಕಂ ಗಾ ಹೀವೆ ಏಗ ಮಚ್ಚ ಬೊಡಾವ ಗಣ್ಣ ಹಿಂದುಗ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಜಾಬ್ ಕುಲ್ಯಕಂ ಆಸೆ ಬ್ಯಾಮು ಅತ್ಲಾಗನೆ ಏಸಾಂ ಬೆರಿಗೆ ಮಾಯುಸ್ವೆ ಕಂಬೊಡುವೆ ಗೊಯ್ ಮುಸ್ಸೆಫಾ ಬೈಕ್ಕಂ ಗೆ ಬ್ಯಾಮು ವೇಗೆಂ ಹಿಂಗಾದಾನ್ ಸಲಾಮ್ ಬಾನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೊತೆಂ ಗೆ ಬ್ಯಾಮು ಹೊಂಡಕ ನೋನ್ನ إسحاق مدو في دار كركلان إذا تذكر بيا إننا دوهيجا سوميسون فلوجا أقول من كوريدان هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.